Well, I think it's very hard to make that request right now. If somebody's winning, it's a little bit harder to do than if somebody's losing. But we're ready, willing, and able, and we've been speaking to Iran, and we'll see what happens. Kovela President Roupuiber Donald Trump chuan Iran beitolo tura Israel khapchu thil har satak turani ati New Jersey Trump National Golf Club adinna Bedminster tiang kom manga ain soizoi na chanchin bumi ten Trumachol mangmek an zuya Iran Foreign Minister chuan USian indoor nangai poimo taktak ni selezong Iran beina bansan turin Israel aril to nge yang atia an bei sei ti hlotin sakitu mem ti in chanchin bumi pakhatin azota Donald Trump chuan tuna tak hi chuan thil ol ai lo takani ne chia omte ain ne na changtu jok khap dai chu thil har takani ma se kanin peisa diam to a kan du a kan tumbok Iran po kan beto a enge lo thleng zelang kan enang chu ti in achang chibai ule lalrem ruwa takhiang te kania zun ni somni pakhat inrin ni ani Israel le Iran in dona chungchanga thuthar berber te thlir hovin Middle East buaina so sang mek zel chungchang te kan bel chiang le don ani Geneva khopuya G7 ram shwai tu te somna anga zin Iran Foreign Minister Abbas Arakchi chuan United Nations chuan Israel le Iran in beina ati to ngal thei thu soin Washington po voi khat phone call chawa Israel a khap dai thei thu asoi New Jersey lama achen na achol mangmek US President Donald Trump chu Bedminster Trump National Golf Club ain soizoi lain thuthar the dar tu tenan koma Iran Foreign Minister Beidong au chu US in engtin nge achan don ti in anzota tuna tak hi chuan Israel khap dai chu thil har sa takani nge yang le ati du leka Iran chu achan chejok le in phan hiam tum ei si lo ani ti atin zon thei turin achan chejok aya achan thajok khabbe chu thil ol sam ani ngai lo ati Arakchi chuan social media exa ti hian aziaka President Trump hian indor na ngai poimo in indona ti top du tak ni sela chuan amalak dan tur achiang sa reng Israel hian min bei aban san turani aban san vek lo chung chuan kan beilet ve zelang ti in Iran khosazia hi anramin nuclear bomb asiam puitlin man ngei theina na hun thol in siam tumna anga mitam takinan ngai lain Iran Foreign Minister Abbas Arakchi thule hla te hian beidon rukna ain jeptel ati lo theilo ma se beikan ni reng chung chuan teran hian tuma ain biak puilovang ati buruthung Abbas Arakchi hi E3 anti mai G7 ram shwai tulian pathum te somna angin inka hai thu thung siam thei be sein Geneva khopuya azina UK France Germany ram Foreign Minister tele European Union shwai tu te ne na zirtop ni nimina anin dor na chuan ra tha achwa thei bik chuang lo European ram shwai tu lu te chuan Iran chu zazela somruk zeta uranium thlifim chunzom zel to lo tura min tumin an lo dora Arakchi ero chuan Israel in Iran abe chung chuan chanlet ve zel mai lo chu khodang an hoi theiri lo ni in tanakho UN Human Rights Council dikjok le thiamjok ni in chuang hrimin UN Israel ambassador nen thu anin soi that siak ani hot Arakchi chuan UN High Commissioner for Human Rights Volker Turk baka Bahrain Armenia Indonesia ram Foreign Minister tepo ain hu puya ain do puimek judarhuai tu te emo UN Israel ram palai emo US lam ayo theitu turte emo po ain dor puimia lo thung Israel le Iran in do ni kwana inrin ni tu ma tak India ram sana a jingdar nga a khan Israel rama ral kheldar arile tarwai ruaya Lebanon le Israel inrina nai taka om Gazar le achevel te po bitumani Israel Air Force te chuan ron beitu missile te chu khoya tanga ron thlo chuange ani antar langlo Israel Defense Force chuan lo beiletin poya khoi ma in an lo ka cheveka tlai khonhua report ani danin IAF te chuan Lebanon chimlam Barachit muna Hezbollah anwa beile ngal chiam ani ome The Times of Israel tarlan danin Lebanon chimlama in khwar Hezbollah sipai thabik Radwan Force te chu
IDF in do longa tang te po a bei an ni ti in Israel army chuan an tar langa Lebanon ramatanga Israel bei fo thin tu Hezbollah ho bitum turin Israel sarkar khuan Mediterranean tuipuya long engemaw zat a hung sa a heng in do longa tang te hian missile mangchau po in Lebanon ramte an ral sai phade uvekani Iran missile le drone te chuan Golan Heights po an beya ma se mishing chen lo na te an tla de uvek ni in IDF lam chuan an tar lang kan hriat tel ve mai tur chu Israel Iron Dome air defense system khuan poi khoi lo tur chi mishing te ta na la om lo tur hmuna tla tur missile te chu abitum tel ngai lova ram palai leng le thaler hmuna tla tur chi te kap turin a missile a chua ve ngai lo hei hi Iron Dome that le zual em chanani a chan chu Israel in ve na missile te khu pakhat man lek po adwai lo hle si a ral thuam le sumren chemna thatak ani Israel sipai te chuan Iran ramin zirtop ni nimin tuk atang khan cluster munition warhead anti mai atum ram athen nuwa puak chhong thei tura duan ballistic missile mangin Israel abeiti an lo puang to kha ania cluster bomb chu bom lian chunga bom te naw dang tam tak omna arual titia mun sang sanga puak chhong le thei chi ani hetiang chi bom hi civil mi te omna beina atana man phal ani lawa kumsang ni le pariat khan convention of cluster munition chuan alo khap dai to ani Iran cluster bom te chuan nimin lam khan Israel ramadam doi in omna lai te po a bom chenwal to a Soroko hospital le a chevela lir thei te po ati chana sa hle hlom ani kha Iran ramin sipai le anral thuam te beilowa civil mi te chen na le damdoi in le zel a beidu kha demron a hlo na sa a alar pha nek bok darnga le mini song panga po khan Israel ram lailia ral khel dar te chu anla ri ruai renga misal dang thanhem tak atlem bera po misal som vel zetin Israel van boruak aron luwangani ma se Iran misal te chu le thlen ma alo ka darvek anni awangin Israel rama chian na athlen lo ni in the Times of Israel chuan jingdar nga le minute somni pani khan antar lang National Fire and Rescue Services tarlan dan chuan Iran cluster bom awangin civil mi te chen na in pakhat in chhong li chungber adeng kang hluah ti antar langa ma se jingdar rukpo aring ma khan Israel sarkar chuan akhwa le tuite chu Iran beina missile laka anhim le to thu a hriat tirna a thon chuak India ram sana a jingdar rukpel shet khan Israel fighter jet rwal te chuan Iran ram lai li vela missile che khom na le an ka chuan hun pui engemaw zat an va phin dar ve le ni in the Times of Israel chuan an tar lang Iran media te chuan Isfahan nuclear hun te po in beina an tok le ni in an puanga teran khopuya in khwar Fars News Agency chuan Isfahan nuclear mun pui bei tong non le atang chuan nuclear zungzam apu chuak lo ni in an tar lang IDF chuan Islamic Revolutionary Guard Corps commander pakhat Iran drone rwalte thununa thu pethin tu IRGC ho tulian tak an ka hlum thu an puanga ani hi drone zarwalte me umanga Israel beina a amo phurtu berapu ani Israel Defense Minister Israel Katz an the Times of Israel palai Emmanuel Fabian aril danin Israel Air Force 10 kom khopuya an ka hlum Said Izadi chu IRGC peng pakhat Palestinian ho rir omna Quds Force commander ania IDF thu chuakin atarlan zel danin Izadi hi Gaza a Hamas ho le West Bank vela Palestinian hel ho puitu berania October ni saria Israel runna a sumle ral thuam supply tu berkha ani Izadi hi Lebanon rama Hamas ho thupetu berania Hamas hovin Gaza a thuneina an chanchun zom zel theina na Iran ram sumle ral thuam dil chua konga amazing hlap tu kha ani bok inrin ni hian IDF a an ho tu luber Chief of General Staff Lieutenant General Ayal Zamir chuan television kaltlangin thu asoya Israel chuan kilsang sanga bepui athak sia mi pui te chu hun khir le zual machon tur po a anin ralrin lok angai ni in asoi Gaza a Hamas ho le Lebanon a Hezbollah ho po ngor takin an beitel rengani atia kum engemaw zat loin puacha lok to kan ni a
kan bei pui thlak na then khat te chu aru ka hlen chua ani a Israel sipai te chu a hun taka che ni su sela chuan an din hun a in thlak thleng hlok thei ani ati ra khan sarkar le a helvul len hovin Middle East mun sang atangin Israel an beya a thon hi na hian Lebanon Gaza Syria Judairam le Samariram West Bank atangin helho sang tel te mewin min beile ta ani ti in IDF thu chua chuan tarlang IDF chuan June ni som pathuma Operation Rising Lion beipui an thlak achina khan Iran rama nuclear mun pui tele sipai mun pui an be chena sa hle to a Iran torna zozai te khu soikim vexen po ani to lova apoi mo zual te chau ero I han soi zor te ang zolai di channel hian belchian na rin tlang le ngai nom ba ka thil thleng poi mo big reaction video kan siam thina mai lova ilawin nang fak ve zel theinan khonga in min lo subscribe sak vela YouTube algorithm hian comment le like tam apiang warzo ka apholan thina wangin khongai takin min lo like sakla min lo share dar sak bok don nia tin ingai dan imu le hria dan te po in thlahung hau lovin comment mangin dar lang ve thin don nia Natanz khu Iran nuclear program changtlung tak omna chong engemaw zat ania building engemaw zat ero le hnuaia chong ani thung Fuel Enrichment Plan FEP satlia deule Pilot Fuel Enrichment Plan PFEP nikop ani awangin uranium athlit fim thei po za zela somruk zet ania IDF chuan na sataka becheto ni in ain soya leichung ril lam ati chia dan ero chipchiara hriat ni loma se leipon langa omte ero achen he le he PFEP chom tu le an khol te tinung tu electrical substation le electric pack chuana khol an bunna building te po ti chia deuh vek an ni to Isfahan ti po an tarlan thin Isfahan Nuclear Technology Center ENTC khu uranium thlitfim sa te song bol dang lamna uranium manga kol phetha siam chuana uranium conversion facility mun pui ania uranium song bol dang lamna atan lo theilawa man nge ngai fuel plate fabrication plant in bunna building tepo IDF in an kap chedeu vek to ani arak nuclear reactor nuclear bomb siam nana aran pa taka song bol zui ngai lo tur tui manga IR40 kholin plutonium asiam na hun be chiat ani to bok fordo fuel enrichment plant khu zu ni som pani khowar ma zu ni som pathum tu ka Rising Lion be pui thlak na an tran phat khan IDF chuan achu cheto ni in Al Jazeera le The Times of Israel te chuan zu ni som pali khan an tar langa zu ni som panga a BBC le The Times of Israel tar lan dan chuan IDF ten fordo nuclear plant an la beilo thu ain ziak vele thunga The Times of Israel te chuan fordo chungchanga thuchiang lo a om chan an hriat thiam lo thu ziakin an tar langa BBC po in pon lam lang thei chin chau po be alani reng lo ti in atar lang thar vele bok IAEA chuan satellite thalaka alandan tranchanin fordo nuclear plant hi be ani to nge ni in juni som pariat khan antar langa Institute for the Study of War po in IDF ten juni som paruk khan an be chatoni in atar lang ve boka Institute for the Study of War tar lan zel dan chuan IDF ten fordo an be awangin lirpo ang nge ani ome fordo chungchang bi ka chuan USA bomlian GBU 57 chaulo chuan leichungril thuk taka Iran nuclear siam na hun abe chatheilawa soi ani awangin chutiang bom chu Israel emo USA emo po in an laman ri lo awangin zirbing mi te report siam hi rintlak ani kherlo mai thei Karas muna Scientific Technology Company TESA beichiat ani to a Tehran Nuclear Research Center TNRC beichiat ani to boka Iran ramin ral thuam hla om berber achuan vor ballistic missile asiam chuana hun puiber parchin military complex baka Iran sipai te thunwaya omle anzirtir na hun pui Imam Hossein University po beichiat ani to hlom Iran sipai hruai tu lokzwal Mohammed Bargheri Hossein Salami Golam Ali Razid Amir Ali Hazizadeh Davud Sakhian le midang tam takti hlum an ni to a Sarkar hun poimo
Iranian Ministry of Defense, Organization of Defensive Innovation and Research, Iranian Ministry of Foreign Affairs Library, Iranian Ministry of Justice, Iranian Ministry of Intelligence, Iranian Law Enforcement Command Baka, Islamic Republic of Iran Broadcasting Headquarters Tepo Tichiat Anito Lom. Teran Kopui Huam Chunga IRGC Headquarters Le, IRGC Quds Force Headquarters Baka, Isfahan Biala IRGC Basis Headquarter Le, Khomein Biala IRGC Khomein Headquarters Tebe Chiat Anito Lombok. SA-6 Gainful Surface Air-to-Air Missile Iranian Air Force 2nd Tactical Air Base Tichiat Anito Tabriz Shahid Madani International Airport Building Tamtakpo Tichiat Telto Ani. F-4 Phantom Aircraft Buzol 31st Tactical Fighter Squadron Hunpui Hamadan Air Base Te Mehrabad International Airport Nibok Fighter Jet Dual Tom Himna Iranian Air Force 1st Tactical Air Base Te Buzin Kwa Haz Qasim Medium Range Ballistic Missile Ka Chuana Hunpui Le Asadabad Airport Nikopte Masad Shahid Hassem Minezat International Airport Iranian Air Force 14 Tactical Air Base Baka F-14A Tomcats Chengdu FT-7N Le Pilatas PC-7 Aircraft Fighter Rualte Hunpui Khatami Air Base Iran Air Force 8 Tactical Air Base Tepo Mantlag Lova Tichiadvek Anito Lom. Gadar 110 Medium Range Ballistic Missile Ka Chuana Hunpui Aman Missile Base Te East Azerbaijan Province Tabriz Naya IRGC Missile Ka Chuana Hunpui Tele Adang Tam Takti Chiat Anito Tarlan Kimvekatan Chuan Atam Lohet To Ani. Teran Khopui Chevela Iran Ballistic Missile Air Defense Base Te Ero Mossad Hovin Aruka Iran Rama Anlo Da Log Diamto Drone Mangati Chiat Te Anni. Ekhai Iran Rama IDF Rammu Te Sul Nu Chui Don Chuan Darkar Chan Vechuang Soitur Ala Mea. Operation True Promise Chun Zomna Iran Sipaite Thutiam Pathumna Bei Pui Thlang Na Po In Israel Rama Ti Chiat Anei Ve Treu To Thova Alang Sarzual Chau Ihan Soi Ve Teang Tel Aviv Khopui Huam Chung Kiria Huna IDF Headquarters Le Tel Aviv Khopui Huam Chung Ve Ka Kem Moshe Dayan Huna Israel Military Intelligence School Te Chuan Iran Beina Antok To Haifa Khopuya Sorkar Pisa Chong Sang Tak Tak Tepo Denfu Anito Hlom Israel Khopui Tel Aviv Ramdang Sorkar Ten Palai Anda Na Veng Po Bei Anito US Embassy Chu Den Chiat Anito Israel Rampo Nilo Iraq Rama Erbil Huna United States Consulate General Po In Iran Beina Atok To Ma se Chiat Na Athen Ma Lo Bitum Anithung Weizmann Institute of Science Le Gamiam Negev Advanced Technology Park Tepo Bei Anito Bazan Oil Refinery Le Haifa Power Plant Herzliya Tuiti Thiang Lim Na Hunpui Tepo Bei Anito Sipaite in Khuarna Emo Anral Thuam Bun Na Po Nilo Civil Mi Te Chen Na Iran drone le missile rualina den siat po tlem chezok lo tak anito Israel Ramkhuan Juni som pathumatranga Iran Rama Beipui athlang na tur chungchang kha ataka anlen chuama da in Washington ashil ruwa US chuan khabwai po alo tum ei lo ani ti te po belchen na danga kan tar lan to kha tuna la hian haptan hi chunga thutluk na asiam chau tur thu asoile ta Israel beisei lo dan taka traman thutluk na asiam hian Israel tilung nur viau ma se indona ti top tur lam hoya USA berin ke apen du tlat lawa wangin Iran ram hruai tulute an thin rim zek zek to thung Morristown Airport chanchin bumi ten nimin zun ni somni Donald Trump an biang na Trump chuan Director of National Intelligence Tulsi Gabbard chuan atidik lawani chu ti in asoya kumin kumtir Mars thla dai to khan Gabbard ikhwan US Congress chu Iran ramin nuclear siam turin thutluk na ala siam lo ti in ashil ni in Reuters chuan an ziaka hetia traman akhak tak faka chuan kathu soite kha ngai hai thei tak tur ani hrimani thupek ti chuak sela chuan haptatlem te emo thlatlem te chunglek emo po in nuclear ral thuam an siam thei ti a soini omin social media exlama thuziak a pho chuak rang kher mai
Donald Trump voi cha taka thutluk na siam atum chung changa thu le hla atam em a IAEA ho tu te po he thuleng vel hian a phi ok buai chiam heti lai hian Iran sarkar nam thlua sarkar thar piang mai thei din huna ding mek ani na lam hoin thu le hla atam thar em le to boka Israel sarkar la in Iran laka abe pui thak na Operation Rising Lion la chutimaya bansan atum azong boxi lo ne Iran sop chevek khopa Israelin chet hun rem chang anei theinan US ain rol du mai lo ni omin Iran sarkar ho tulian te chuan an pu ve le thung to boka Donald Trump apui ro khwan Israel le Iran ram in do na emo Russia le Ukraine in do na emo ti top lam ai ma in remna thlentir tu ni a Nobel Peace Prize dong tu ni atum jok te alo ni da yange ti hi tun lai kho thlang sa pui miril ho social media ti pui ber ani le mek